Sizoba grand. Sizovuka vyemi. Sizolopostini, sizolopusha zaba grand, savuka. Sizoba grand. Mina ngisanibona igama lami phinda mjoqubula sinonini ontana encane litazinema zinegazi aniqaleni. Awuphazamisa umcimbi amanye amadoda ekade lingayicimeni ngoba kusilona belu. Ngiyanibingelela kuyigumi lama-G Talk Show liphendulani. Namhlanje wa-shooting episode 4 uthi Sisikhanya. Yabona Sisikhanya from eKwanele. Bayazi ke baseKwanele. Hey wozani zobona. Udane eKwanele yabona nawe sizoniphakamisa ukuthi akhona amajeji lapha eKwanele phela inathi bese singasathembi. Yabona. Sisabiza ogogo bethi ke uhloliwe ibomoza la uyahlola ngiyazi mangithe kuyahlola amatitsha ayancipha phela ancipha njengase camping after camp wabona masohlole athi hu emcimbini athi yabona so ngicela nje before siqala azazise usisi yabona ne group engidela kuyona ne group okidela kuyisa mama sanibonani igama lami ngokukhanya ngwambonga ngidele igama igroup elumi njalo igama le group yethu ematshitshini ngaziwa ngondondo igama lami lasematshitshini yebo yazi ke imibuzo eminingi engizobuza namhlanje umbuzo so olwethu umnganakho uthenga ibuze ayibo olwethu ungenzani kusetapile olwethane umbuzo oqala uthi kunjani ukuba intombi bensuku zanamuhla like lesikhathi samanje nje ukuba intombi kunjani ngoba intombi ikhathi zamanje afuna uqamba amanga kunzima how because kwesinye isikhathi kunezilingo esibhekana nazo siyintombi ziningi izilingo nje ziningi ngifuna uqamba amanga mention it two kunendawo zobumnandi ayike andeke intombi azifuni nje kuyibeka phansi nazo zifuna kuba lapho ande into enenjalo kufanele kube nelimit because ezinye intombi ziphuza kakhulu umuntu esephuze kakhulu akasana similo sokuthi mina kahle kahle ngiyintombi kumele ngabe ngiqoqile and kumele ngaba ngikhona kule ndawo ngikuyo bese 2 abafana nabafana ababhokile ngasibayazi ukuthi uyintombi avele beze ngokuningi bekishele ngapha nangafuna uyibona enye into uzibona uyisipatsha kanti no very well ukuthi konke esifunayo thina konke esifunayo awushilo wathi abafana solo ngaba nentshebe ngiyindoda solo ngaba nentshebe ngiyindoda according to your understanding ngoku-understanda kwakho ngokubona kwakho itshitshi inkinga manje usunderstand ukuthi uzothi itshitshi noma itshitshi nyana because khona itshitshi umuntu ongazilutho umuntu ongakaze asome umuntu ongaze qabula nomfana umuntu nje oyitshitshi ngempela bese kubona lawa amatshitshi nyana sibaningi ngesibela lapho ke yabona imnandi uthi siba yeah because like Spanish because abanye bayathandana obviously yes bavakashela abamfana emarumini yes niqabulane and kuthi intombi ayiqabula umfana wakho umfana afana usaseyintombi manje kubuhlungu ukuthi kuvakashela abafana hayi amadoda thina sineenkomo thina so amaphi ama-challenges enibhekana nawo kule ndlela oyigcina ukuthi niyigcine eziyintombi ebuntombini noma nje empilweni nje ama-challenges sobhekayo ebuntombini nasempilweni yakho njengentombi ebuntombini ama-challenges esibhekana nawo ukuthi ngathini emaphi ama-challenges esibhekana nawo vele entombini mina so far i-challenge iyahlebana ukuhlebana okay yabona lokho-ke i-challenge mara elungisekayo because obviously endaweni abantu besifazane abaningi definitely uzokhulumana nihlebane and kufanele ukushaya indiva nje lokhu wenze ngathi awubonanga lutho because you know very well ukuthi nomuntu angakhuluma kuwena mara nisegroupini eyodwa and nizodingana kusasa so there's nothing you can do nomuntu angakhuluma kabi ngawe you'll be like ku-right so lokwaba itshitsha ukazi uyithola inkulumo mhlawumbe zikhona ekhasi lakho zokuthi zikhona ngingiza lapho vele because namanje zikhona and anginandaba nabo because bayitshela ukuthi babona maybe slay no apart from le nto leyo babona kahle ukuthi lo uthanda abafana and mina ngiwathanda abafana ngazi ngoba kwesibakhulumisa yini lokho angiwathandi
So angazi ngabathanda bafana hey bashimani hayibo cuz sho sibabona la maybe ngingakhona maybe and ngiphethe kahle nasolokishini hayi ukuthi manje ngibhizi abafana kube kuthiwa ngibhizi nabafana bengizovuma vele mara kusho ukuthi ngojijimele manje ungathandani awuna abangama bafana maybe lokho labe ngifunda nabo esikoleni nginabangani babafana bebabona ukuthi ngihamba nabo futhi akade bakubhudla lokho kanti lutho ama challenges sibhekana nawo inkulumo nje ukuthi hayi nasi asimpilini mntana kuyijiji ngempela uyajabula bo thina siyamazela like ngathi umuntu ngathi bozongihlola ke endlini uzoyibonela mhlambe because ubona into ebona ngaphandle awazi ngaphakathi ukuthi kunjani. So lezo nkulumo lezi azikazi mhlambe zizame ukuphazamisa or cishe ziphazamisa nje lutho angizindlimazi nakancane azingihlaphula indawo I know very well ukuthi ngoba bona babhubhudla umuntu babumuntu nomuntu bamunika ubutshitshi bekukuthi ubusebenzisa kanjani so like if wena like nje kuwena ngempela yitho singazake siniwe sabhekana nenkinga ubutshitshi babo yeah so like ngoba specific amantombazane waningwa okay so understand laba abadlwengulwa and stuff okay sisaya lapho yibona thank so manje umuntu odlwenguliwe emncaneni bakhe mhlambe nathi yona for remember lo muntu loyo bongasi choice yakhe according to us lo muntu akakazalana namuntu beside udlwenguliwe so what happens umuntu wadlwengula end officer kwamba lendlela majiji i-situation yakhe yenziwa kanjani or wena bokuthiwa ubumphathi bungayenza kanjani lo situation because inkinga neyabanye mangase inkinga umuntu angafika ngalento ukuthi ngidlwenguliwe you understand so mina personally jiji and then you understand uma ngidlwenguliwe because wonke umuntu angabhekana naleso simo leso because awusibizi sivele sizenzakalele so mone evidence ukuthi vele udlwenguliwe une proof ephathekayo mina ngakholwa ukuthi uyijijile because it was in your bengasi choice yakho bengasi into ehlosile mara nje uzofika umuntu othi ngidlwenguliwe nami ngahamba ngiyolana nomfana namhlanje ngibuyisa sogogo wami umuntu othi ngidlwenguliwe knowing very well ukuthi ngivumelene naye lo muntu mara umuntu bekancane yona understandeka singasho ukuthi uyintombi but like ubutshitshi lihlo sicela ukulibona so far so lokuqalela ejini yakho eyamajiji akusimbuze ephuma kumina imbuzo ephuma kolwethu olwethu hayi olwethu you now so olwethu uthe ngibuza ukuthi so lokho ejini wayiqala ubani umuntu okusekile bekade kweseke ngesuku leqalela nje manje hayi yekho umuntu ngaphandle kamama because mama yonke into noma ngidinga imvunulo ngitsho mama imali yoke emacampini umama yonke into umama transport mama yonke into yokungibona manje umama like yonke into nje umama ngifuna uqamba mama nalendlela amajiji ukuze ngihambe uyu mama mbeka lokho abhiza nje ukuthi join amajiji yabona into enjalo nje njoba ngisho ukuthi uyu umuntu vele from day 1 from 2021 ngakajoin namanye ama group ne mara manje ngihambela mama bekahlala ngi-update ngizobathi kune camp kuphi yabona ukuthi uyu umuntu ibhekisiwe futhi mama akekho maybe mhlawumbe ngisaseyiyo nentombi kwazi ba pick up umama wakho uyakusupport pick up mama uGloria Vendala wena cameraman mina shike umsuba kodwa ke sokhuluma nobhuti ngiyacela mama Nkosi yami ngiyofika ngevoshi awona mfika kulazina ngoma vele bese sihlangana sithi asithi yena sithi hawo ala la la so fika nto Vendala ke thina we never disappoint isagida ke kuyofika abaya abafana kufika amadoda singena ngentshebe thina hayi mama kade kufundiseka ngathi khona la kugeje khona so uthe olwethu ngibuza ukuthi ingabe wakwazizwa uphansi noma ohluleke ngenxa yokucindezela abangani noma umphakathi ngale jini ehambayo yeah because esikolweni ngithamisa fundi high school yes yo eklasini bekuyimphela ijija bona so bahlala bathini iclass lonke amantombazane wonke bekuyimphela ijija eklasini bengiba represent like ubutshiji bahlala bakugxeka bathi uzotholani uzothola certificate yinde ebalekile ngobutshiji because kuyafana nawe bazobreaka yinde enkulu ngobutshiji nami ngize ngibona ukuthi mara vele into like ubuze nawe ukuthi into ebalekile into ebalekile ngoba ijiji because like in the deep because nawe ungalala nomfana manje kuphela ubutshiji olwethu lembuzo le ijulile lembuzo lo olwethu le ebhekise wena mthandi olwethu khona ifunayo konde so the one thing ngisho ukuthi mina esikolweni la challenge bengiface kakhulu because
like abangani bami eslasini noma sihleli nje eslasini sibakhuluma so yabona umfana amulele naye uzizwa kanjena kanje makayifaka bona like no way it's okay nice things abana abaxoxa nje yabona then abanye bagxeke bathi uyitshitshi uzobuyini nama benefits okutshitshi uzothola certificate uzoba nemali yini benefits ngoba kuyafana sonke if umshado awudalelwa wena ngeke ushade nami ngingasijiji ngafika ngilotsholwe akusho ukuthi ulotshola ijiji like yabona na uvela ubona ukuthi vela kubaleka ngiba ijiji yazi at the same time but hayi kubalekile ukuba ijiji kubalekile kodwa ngisho i-challenge mina bengiyiface esikoleni ukuthi yo klasini yo manje how did you survive from lezo inkulumo lezo ezikwenza ukuthi be nama second thoughts mabekutshela ukuthi hey abafana benza 1 or 2 or umfana manje mina inkinga mina nginasifuba ngifike endlini ngiqoqola mama nje uyofika ngigoqe nanje ngithi umeli ngoba bona babhubhudla wena zigcine nje zicile yabona uma ole mlantsaphakamsela wena Molida yakhuphuka isikoma big up umama ngasuma mama mhlambe nami nje ngathatha ama decision ukuthi manje mina ngikhuluma yonke into nomama ngicommunicate ayamtshela ukuthi hayibo mina yazi classini bathi in basa mshona mama wakho wabhubhudla mhlawumbe na 15 nje wena ufuna igcina isikhathi esinga manje ngimtshela mama mathi yena ngisho na mina ngifuna umebume njengami kuthiwe into ekhona naleyo and ngifuna ukuthi wena ube better nomuntu ozomthwala bele umuntu ozokuphatha kahle because ubutshitshe esikhathini samanje into erre njengoba ngitshela classini bekuyini kuphela uyabona abanye bafuna ukuthi sihambe ebusuku ngibona ukuthi hala bazongiplanela against bazongiripha ebusuku because nabafana abasiclassini basayona bangibiza ngelinye igama engilimention eclassini siyo ngubani abangaziyo mara bangibiza ngosihlephu yabo because ngisa ngibiza ngiyihlephu so balitshintsha balesa kini yabo bathayibo sihlephu why uthi asameni sojayi busho abafana and la kubutshitshi bakho masi tungaphela within a minute in is bese ayiqoqoza abona laba mabakhuluma kanje bafuna ukuthi sihambe sonke yabona ngizoba nenkinga bese ziyakhala yabona ingibuyisela ku topic ya last yakhumbula size sithi it's very important ukuthi ube nomuntu okhuluma naye ozokwazi ukuguide definitely nami advise wonke umuntu lo so uyabo yena ukwazi ukukhuluma nomama wakhe that's why namhlanje asakwazi lo uyigcina yebo bese kune video khumule bengade ngikubonisa yona yentombi bigida kwa umhlwehle bro yeah 40 kabani 40 kamama uthi akakwazanga ukukhuluma nengane yakhe athi weqiniso umcimbi ungenziwa noma i40 kaNomehlo bekade ehlola ingane nomehlo or i40 yengane nomehlo mina ngikubona kwami nomehlo yindaba ngisho ubonisa intombi akuseseyintombi and ekuthiwa umhlwehlwa ngisho ukhulumisa uyafisa bafethu kunje nakanje nabaphansi bazohlonipha ukuthi yazi na kuseyitshitshi lo muntu lo ngcono sivele simenzele kahle maye wena moqamba mangithi intombi umfake nechashaza like yonke into so there's a possibility ukuthi umuntu angawenza umntana nomemulo angisho bayenza abanye abantu abanezingane umemulo if vele thiwa if ukwathembisa ukuthi uzenzela umemulo noma kuthuthe emshadweni nezingane uyawenza why ngathi awufaki awufaka umhlwehlwe yabona I understand monga ufaka umhlwehlwe phela azidlala kanye yabona masofaka umhlwehlwe hey that's too big that's too big mina special mina ngaqashwa ngaze emcimbini wakho ngahamba na wenza umemulo kwa umhlwehlwe lo video ngiyipost umcimbi ngangapheli a second after izobe ngene efonini ngena ku TikTok I would never make a mistake on that one because uphaphelani mangiqeda ngifuthi ngiyakufaka na ku show especially kumuntu engazi ukuthi ubhizi uyiphaphela uyitshela uyabona yonke lento le in that way hayi my immediately after isigameko ngiyaposta ngesigameko ubona always say endaweni esigameko so amapha ama benefits or indane amapha ama benefits osuna owabonayo empilweni ukuthi usolo ngajoinela amajiji ngibenefite this knowledge or benefit this and this yabona into engibenefits emajijini benefits ngifuna uqamba mangawekho awekho ama benefits because you gain nothing angisho into kuwena gain nothing but you do gain something into egainayo noma ngichazela le yalo zabogogo uzoyithola hleleleni iyalo zabogogo sonke sazazi those presents means a lot kwabanye okay yeah but I see every day ukida ama benefits ukuthi ukida kumnandi vele emajijini unganichaza kanjani uhambo lwakho lokuyigcina emntombeni bakho like uhambo lwakho lokuntombi ungachaza nje ngohambo njani is it interesting journey yeah it is because yabona ihambeni lami mina ayikabi kodwa ngienjoyile nje ukuhamba amajiji because
makunemicimbi ngisho vele sahambelana kagidwa kuhlolwa icamp futhi abona ama-camp amnandi sigida usuku bonke like awubi distracted nawunandaba nanokuthi kwenzakalani nje vele ukhohlwe yonke into ngishaya ingoma kusho inyawo kuseni nahlolwa nje yabona noma bowune-stress siyaphela mara uma ubuyele ekhaya uyayilalela futhi yabona peacefully and futhi uma uye-campini i-benefits ukuthi unikwe imali uphase ukhera kamnandi ngathi uye-tripini angempela ukhera uphase o-KFC yabona so uzube interested ukuthi ngiyahamba ngiye-campini yazi mama mzomnika imali ukuthi ngithenge into engiyifunayo bengifuna i-McDonald's ngifuna i-pizza ngifuna ini mama mzokunika leyo mali athi thengele lokho okufunayo yabo lama-benefits lawo so imagine after 2 weeks uba yi-camp njalo cabanga mina ngidla ama-McDonald's kanje mara bayayiqeda-ke imali yabazali yabona nalama-nails abawafakayo lawo phela kumele ube muhle umama khona nomama phela nawe uyajabuza hayi inhle isingane ama yiyo emjayiveni angicela ukuthi mama ngicela ukujayiva ulasbon uhostile ngifuna ukushaya inyawo no you like ngifuna ukuya ecampini mara enye into futhi emnandi masimenye emcimbini ngisho hayi lena angazi noma ngayikhathi but like into engizoyisho ukuthi basishela yabona so kahle yazi nginike omunye umqondo manje lento ayishoyo it means amatshitshi enjoy mawalo kweshela yes Juju, no, okay, sharp guys. Ngichazele bazali or mphathi. We're not saying anything wrong ngokushela. Ukushela is part of the thing eyenzekalayo kubantwana and we are aware what is happening. Yabona. We are aware what is happening. And bayashela kasho ukuthi uyajola or ini ukhathi ukushela. Okay, sharp. Into emnandi leyo. Masihambile sabona ntokazi like kamnandi like uyabona ukuthi lona I see they do enjoy okay lo muntu lo angayikhipha iphelele ezakababi inkomo engayikhipha iphelele ngochaza lokufuna abafana benda ntokazi hayi khona abafana nje ubulibona ukuthi zigcwele impela inkomo approach it's like uyambona umuntu appearance ubheka ukuthi okay nanokuthi unjani yayi personality yakhe nemoto ahamba ngayo uphinde ubone ukuthi okay hayi umuntu right ke naze kodwa bese kuyayicabanga ke ukuthi ngingamnika kini engathi akahamba ngayo yabona into enjalo nemoto ehamba ngayo ibonus mase kunjalo thina ngoba samba amabhayisekile kai bo hayibo ikho njalo wasawabo thina samba amabhayisekile lutho alright. So umuntu ofuna ukujoinela amajiji ongakawajoinela amajiji uyigcinile kodwa ihlala endlini uyahalela ujoinela amajiji ungama advisor kanjani advice uthini kahle nama been in that situation ne so mina engamtshela yona ukuthi ukujoinela amajiji into right kakhulu ufuna uqambela amanga because uthola abangani abasha vele ngempela like for real bona because bona njengami mina abangani ngibathanda like ro mara emajijini ngahlana nabangani sazivakashelana sishayile iphova singamajiji sodwa sikhuluma ukuthi hayibo ya camping kabantu banje sasilapho yabo like sibane the same vibes simcabanga ngokufana ngoba ayekho umuntu nomuntu okwalana nomfana phakathi kwethu like akekho wazi ukuthi unjani ulala nomfana like ayikuthi kulala lokho ukuthi kulala no uyazi nanto engikhuluma ngayo ukuthi nilalane lokho yabo so like sonke ingqondo yethu noma kuthiwa sikhuluma into eyibhedayo but asifikile ukuthi ubaye yabo into enjalo and futhi ujoin amajiji nje kuyasiza nje kakhulu because noma ngathiwa ushonelwe kini abokhokho bamajiji bayocela amajiji usakhipha ngama-10 rand lawo lawo ma-10 rand azozumehluna nemndenini thenga amakhandlela lawo like abona ujoin nje amajiji nje mina ngiyam-advise umuntu ukuthi ajoin nengane yami mina personally ngithiwe ngengane sengimdala manje lo mase ngiready ukuthi yazini okay ubujiji ngihambile indlela niphela la so ngiba nengane ingane amzo encourage nje ukuthi jona amajiji because emajijini man abafana nabakhohlwa for leso sikhathi and imagine mohlele endlini wenza noma yini ngicabanga ngibona umuntu wami mara you know ukuthi amajijini kumele uze practicing kune camp kumele ngipractice steps sami angifuni ukuhlazeka ebantwini like yabona nje ngifanye ngiphathe kahle nje like ukujijishe into perfect nje umuntu ofuna ukuba yijiji yami ufuna ujoin amajiji nje ngiyamsupport and say go girl yazi na this question ane kodwa ngizoyibuza only if uyasonta ngiyasonta kakhulu uyasonta yazi olwethu yakwazi kodwa
Isho umngane wami uyangazi. Olethu the ngibuza ukuthi njengoba ungumuntu osontayo yani lento ehamba yamatshitshi kuyinto yamasiko like enamasiko kakhulu edominate izinto zamasiko wenza into zamasiko kakhulu lapho Kakhulu. so lento le ayikaze mhlawumbe because confusion or distraction kuhambo lwakho lwenkolo Ikhona. Bengifuna ukuphendula vele. Into yokuqala ne mina inkonzweni yami ngisonto ePostoli. Sorry for ukuveza igama lenkonzo but like inkonzo yabo yebo baba bakhona bayazi. Like enkonzweni Apostolic I'll show you one. labo both. No. Sobona ingonyama those vibes. I'll show you one. lawa Yeah. oh Labo wise yebo. Aboyebo baba. lawa afaka namanzini No. Uzokubonisa ivideo Yeah, ngakazi. ngizombonisa. Yeah, but like mina sontweni lami ne asizenze izinto zokusiyahlaba nani le nasekhaya asibhiliveli lonto zokuhlaba. ungasincisha umhlwehle siyeza kumemula umhlwehle emzimbeni Leyo uzoyixoxa lapha like ingami ukuthi njengoba mina ngikhale ngizenza umhlonyana wami angeke senzele ukuthi sihlabe ini you know why sine reason ngeke thina sithi No. ngeke mama Siya okay. Whoa. Akachazele isonto siyeza kule umhlwehlwe. angeke because complicated into you know why mina ngishonelwa ubaba ne personally so angeke ngikwazi ukuthi ubaba wami saphila sabulala isilwane ekhaya ne bese ngoba akasekho it's like 5 years manje ngoba sekenza umhlonyana sefanele kubulala isilwane and esike sayizama into ukuthi sibulala isilwane akuzange hamba kahle you understand what happened was bekuthenga imbuzi eziwu2 imbuzi yokugeza thina abantwana igeza mama mthanda ukushona baba imbuzi eyodwa kumele igeza mama uyashona you understand singakazi sihlabe ekhaya like ngoba nama challenges man like ngoba nesiphithiphithi nyana ngazi ngibomele phela le situation moment niqale niyocela kuyena ethuneni nibuye nikhanyisa impepho nikhulume naye lapha emsamo awukho umzonge nawo madlozi it is but like inkingi ukuthi into esingakazi sayenza into esingajwayelanga Umntana semshadweni. yebo It means imosheke aside from ubaba. so manje okay umhlwehle uzothola because umhlwehle umtshela serious note awutholakala store esitolo mina ngeke ngiwenze Maybe there is a way, bruh. Maybe there is a abantwana way. abantu come to inkomo ntwana umhlwehle ntwana awuthengisa umhlwehle That's why I'm saying maybe there is a way. that's why mina ngisuthi futhi Efamilini. njoba ngenza umhlonyana mhlawumbe bewugcina kwami mekumemula ngiwenze But manje kushuthi njengoba sizobe size kumhlonyana nkosami sisigqoke dress to kill ama nkosami sizodla your situation is too difficult. sodla inyama inkingi sebushana ukuthi inzima because ngisho bona umhlonyana athi ngimbonzo ibulalela ekhaya angimind mawoledi angimind oh ayike so sungcono somtshelile uzoyimamela yena uzoyibuka yena ngizoyibulala sakudlula ngiba lapho ke thina sontayo like asihlabe ndiniphandla ngaze ngasifaka you understand so angifuni ukwenza ngizokufakela mina ngizokubambela Akusiwo wonke umuntu ofaka isiphandla vele. yeah and angifuni ukwenza into engakazi yenziwa nasemndenini inkingi leyo mara into esiqala ngeke Ngiyayibona leyo nto but ulimele from a side la kababakhe. ngiyabona because like imagine ukwenze into bhede uvele bhede kakhulu izinto kuvele ezibhede izinto That's why ngithi ngiyabona yabo ngone sivele ulimele. senze into ngosiko lwethu ukuthi kuzoba khona umqombothi report ensami kusenza into esona sokodwa ngesibulala lesilwane kuyaqala ukuhamba amachiji ngawe yebo akaze kaba netshitshe emndenini wami yimi umuntu oqala akhobe khona manje kodwa ngizama ukuthi akekho umuntu okawenza umhlonyana yimi oqala kwambonga ngibe ngiphakamisa isibongo sombuyisa ombe emnyama osondisi kahle uyinkinga uyinkinga manje sekenza amadlozi manje athuke phela manje Yeah, umangaza amadlozi. so awusho yabona leni question is serious kakhulu singiphuzele le ayifuna ukuthi uphuze ufuna yo serious kakhulu le yabona le question le last time ngiyibuzile ngabona umuntu egwinyamati hayi mina hayi ngiyoba ngibuza ucobisa nomlomo okay buka ke ntwana indaba yokuhamba umhlanga ibaluleke kanjani kumuntu oyitshitshi indaba khamba umhlanga uthi itshitshi lihambe emhlangeni li attend umhlanga mina personally ngisho mina ngazi ngayo emhlangeni why mina njalo yabona ngomile ngemhlangeni kusuke kunezinto every year mina ekhaya konhla kunemicimbi September futhi birthday yami yabo so isikhathini esingizwe nginganamali ukuthi ngihambe emhlangeni
if this year umuntu ongonginika imali athi hambe emhlangeni hayi ke ngingahamba ngemhlangeni and kuthi manje ngikhona ukuya emhlangeni because ngiyenza umhlonyane October ngithatha imali emhlangeni fanele ngibe muhle ekhanda amazipho umuhle already kanti ufunani fanele inkophe nami zamambo inkophe ethi we know a place Sikhona esizaziyo. yeah singafaka super klunyana last sifaka into Angithi senzele ukuthi nje yeah asisekhona inkingi mina kimi kusukuba imali but mina emhlangeni ngajabula mama cash content inkingi nje ngiyempelwe imali yazi ukuya emhlangeni eyimali fanele nemali yokudla no asenze budget ukuya emhlangeni 800 transport thina ugogo zivile 700 mina 100 rand okay 700 transport mele ngidle lapha ane kumele adle 300 yokudla i right 300 1000 ephenye into inkophe 10 rand umuntu ozoyifaka 50 rand 60 rand okay chithi kahle so 1060 rand yeah nani futhi into engidinga mina kazi ukudla shemo specific Ukudla and ngifuna extra cash epokotweni extra cash Okay, 300. okay 1000 yeah yeah bad yamuzo mama ayikho bad kodwa ithi mina isimo sami esimanje izoba bad because ngiyenza umhlonyane leyo mali leyo 3 bengathenga something ngibomhlonyane Yeah, but it's really painful, bro. Yazi maningi amatshitshi afisayo kuye emhlangeni just that ashawa ile situation yemali. and amatshitshi imhlanga inkinga nayo yazi mntaba ngiboneni most esikhathini sakudala amatshitshi most yabo attend umhlanga Yeah, kumnyama kubomvu. and Bebela. most yamaqembu bebengawenza umcimbi kwinyanga Yomhlanga, sure. yes manje there are people siyababona ku TikTok siyababona ku Facebook siyababona ku Twitter siyababona ku Instagram bahlezi beposta content amatshitshi nini but those people solo kubasilandela accountable we have never seen pics zabo I-content yasemhlanga. inkinga umhlanga nje uyakhulumisa nani niyazi ukhulumisa kanjani umhlanga obvious ungasesejitshi obamba umhlanga uzolimala because uyagoba obviously akekho umuntu ongazi so okay masogobile what happens uyihlazile ebantwini ukuthi ubufunani la because ngisho moya emhlangeni into ehlunga sihlolo asihlolo like akuhlolo emhlangeni into engiyaziyo ayeni hlolo because akekho umuntu ongambona shafa idot into ezopruvela ukuthi uyini lento ozoyibamba hayi ndeke yakhulumisa because yazi nje so masingabamba la ngaseprison angazi ke ukuthi iyasebenza le light Yeah, I'm not sure about this one. because ngathi ilezi zezazali kwanongoma ezangempela induku zangempela esuyibambi Yeah, and konje vele la nduku lezi ziyasetshenzwa yeah, and sekusondele. lezi abona zisathe raw khona ziyakhulunyalwa lezi la lezi zasetshenzwa yakhulunyiswa lezi aqala bese ayilapha Hayi sekusondele. Khona abangeke baye emhlangeni sekusondele. uyazi mina le ngoma ekalibithi khona abagcina ngokuluma bafike emhlangeni yabona athi umhlanga sinibona ku Facebook But not bonke ntwana mina I feel sorry for laba abafisayo kuya but bashaye situation yemali. mina ngifisa ngathi emhlangeni Kubhlungu kimi bro. ngicela bangisponsor ngifisa ngathi emhlangeni umkhosi omhlanga ungasebenzisana nogovernment Yeah. kube khona amabhasi Angamahala. especially for labantwana abangena basali there are people aba-attend amatshitshi yes bafisayo ukuya lapha abanamandla etolo sicela yena uKing Zulu ngoba uyasibize kwandaba yabona ngiyafisa ngathi yena bengazami uplan nje ukuthi asebenzisane nabantu yeah. transportation yabona plus Zulu people babadominate ku industry yamatekisi Yeah, maybe nakhona ku transportation most of them. yasebenzisana nama association thizeni akwazi thatha abantu bekhona akhuphulayo ngaleyo ndlela leyo futhi nakhona enze isiqiniseko ukuthi bekhona safety because mhlambe into ayisabela yi1 angabathatha anga-organize abantu be-transportation umhlaba wethu mubi But there is no ingane zabantu no safety iningi magiwa emhlangeni program cause abantwana abaningi baya emhlangeni baziqashela amabhasi bona ngokwabo bayafika emhlangeni kuphuma amabhasi hayi ama-quantum kuphuma amabhasi bazikhokhelela bona baya emhlangeni babuye basese safe futhi so mayingenzwa uzulu izoba more safer than manje ngoba bezenzela bona because uZulu uyahlonishwa futhi mangabe kuzoba khona abantu abangamazulu kuleyo nto leyo because abanye remember ukuthi abantu ba-understand ukubaluleka kwale culture le amazulu and yibo bangenza noba yini ukuthi ugcina leyo culture and abantu abamhloniphayo
uZulu yibo abanamaZulu because mangakhuluma inkosi ngali inempi ekhona yamaZulu iyama kodwa nje amatsonga yini ba understand ngalonto leyo but no amasuthu amaXhosa inini asingayibeki ukuthi bangingaba namaZulu cause namhlanje kunabantwana bamaXhosa aba-under namasuthu transportation yes ku transportation singayinikeza uZulu kube uyosibambela yona so that abantwana abaningi they can keep on following lento yokuthi baye emhlangeni so they can understand nakhona ukuthi kubalekile ukuba semhlangeni because that shows ukuthi useseyintombi nto usamile emntombini bakho manje yephi into ebalekile wezinto oyifundisiwe nezinto oyitsheliwe nezinto zenzayo njengentombi okubalekile ukuthi igcine ekugcineni kwakho lonto leyo kuyinto ezokwenza ukuthi ubonakale imihla namalanga ukuthi useyintombi like ngichaza ukuthi yinto ebalekile njengoba ngihamba indlela amatshitshi or into like yiphi into ebaleke kakhulu ongayigcina njengentombi into ebaleke kakhulu engayigcina njengentombi into umuntu ombi obviously angisho yibo ebalekile nani futhi obviously ukuyiphatha kahle isimilo awuyeke into ngisho kanjalo ukuyiphatha kahle ubuwena nenokuthi abantu bakubheka kanjani because imagine ngaba yitshitshi but sola ukuthi into engiyenzayo ibhekele ngitshitshi ngokwegama ukuthi ngivalile la mari into zami into engizenzayo ngimessive ngihamba ngilala kuphi lala kuphi lezi into zami basibiza ngesigidla ngapha la kulala khona ngona bafana abayenza ama session la benyo amahabi nami ngila ngishutha ama video ngisemahlapini like uyintombi njani uletha siphi isibuko ebantwini yani bakubheka kanjani ucamisa ukukholwa sobona ngathi usinalabo gogo abanamama so iquestion yokugcina enginayo siwa kumngane wakho olwethi ithi eziphi izinto ongafisa ukuthi abanomehlo beyintombi bazenze kancane ukuthi baphathe intombi ngokulingana kungabi nokukhetha ukuthi mina ngithanda lo kunalo like babe bangabi like nomuntu ospecific ukuthi thina sithanda lo kakhulu like babe like ingabi nepotism because I'm your kid or something uzongitreata ngalendlela le kungabi nokuthi lona ngimthanda kudlula lona asibe like sonke singabantwana bakho siphethe the same way siphathe ngendlela efanayo nanokuthi masihambile yazi khona amanye abantwana sothi abanayo imali ukule imagine mina ngiphethe ibheka omunye udla amagosu lapha omunye udla ikota edavisayo omunye uphethe ipapa nevorsa kubo like yabona ukuthi isimo sisafani like nawe ufila asithi mina nginayo imali ke that day singiyadabukisa manje angisanakudla mina ematshitshini ugcine songasabi nanemotivation ukuthi thingi ematshitshini because uyazi ukuthi uyofika lapho uphatheke kabi ngoba unawo ukudla so mina I feel like abonomehlo ngase bangaconsider lento ukuthi intombi izikhiphe ama 10 rand or ama 30 rand or ama 20 rand ke imali engaba nkulu uba ama 20 rand sibaningi ematshitshini sibaningi sikhipha ama 20 rand sonke nomehlo uthenga izinkwa kuba busaphasa bonke umuntu udla into eyodwa maybe umuntu sekayiphathela isnack sakhe because imagine ukuthi umntana ufila kanjani makafika kubuya wona isimo siyabheda ubona umntana odla pizza udle like udla fancy food nawe uyabona ukuthi okay bese mina ngidla singesicotho iram ngiphuza nejuice engasidle at the same time ngiphuza ifusion nje nakhona eyamanzi just for the sake ukuthi ngilale because yabona ematshitshini nje isikhathi esincane ngisho camp mase siqeda ukugida silala lo 3 hours lo or asilali at all uyabuka uyahamba yini so I feel like lokho kudla lo sesinkanyela esihlephulelo sona at least sokubambanyana kanti ukuthi umuntu afike namabheka into efancy mina I prefer ukuthi nje abonomehlo beconsider lento le bayicabange na ukuthi hey man asike sicabangela abantwana ukuthi khona abantwana abaphuma emakhayeni angekho right because vela sifani singabantu mina lithi ngathengelwa wena bheka wena in bese mina futhi at the same time khona umuntu umngane wami mina kuba bafona ngisho isinkwa that day so umuntu saphethe ipapa nekhabishi yabona bese uzoza kanjani ecampini usaba nokuvula isikhaftini because uyazi ukuthi ubona abantu abaphethe into different so izipoint amabona omehlo into abangayenza ukudla ayikuthi ngithanda ukudla but lento le yabalimaza abanye abantu yabalimaza for real because mina ngaze ngapha kule situation but imagine ukuthi if lenyanga le mama makanamali ukuthi angithengele leyo bheke ngikhalelayo futhi bene ngiphathe lona lolo papa la endlini ipapa ithi kufanele ngiphathe amasi ngizowaphatha favorite food yami nami ngiyawathanda amasi vele ngempela but angeke ngiwaphathe ecampini ngoba ngiyazi ecampini kunjani but kubalekile nani since you said ematshitshini kune sisterhood kubalekile nani ukuthi manibone ukuthi there's a situation be there nani matshitshini singabe sisterhood ekudleni abantu abazingeni uyazibona nje uzokhala lo yayibona
i-fake sisterhood kodwa leyo. Yeah, it is because umuntu anyeke yabona noma singadlo i-sisterhood nama-conditions. yes So- siyathandana masilapho mara like mase ziwe ekudleni umuntu nomuntu akayibona umuntu nomuntu udla ipapala kwakhe like that is like that. Manje awusho is it the right thing ukuthi Chichi attend ingoma? Ayi mina ngokubona kwami kuyadepend ukuthi iphi ingoma cause Ingoma mhlawumbe uthola ukuthi- inamadoda. Yeah, ingoma Kakade ukhuluma ngama- ingoma Lokhu yabafowethu. biza abafana. Ingoma Hayi, yabafowethu ingoma vele. yabafana. Mina personally angibajudge abantu abahamba ingoma mara mina personally at the same time angeke ngivume mina kube kuthiwa ngunomehlo mina bengekho intombi ezihambela ingoma mina egroupini yami yabazi abafana bengoma kanjani and babatsotsa labantwana banirobha nobutshitshi benu like banibamba ngengqondo phela abafana banazo lezi and thina sila and nawe vele udomeka umuntu aku-invite ukuba nawe uye uthi hayi mfana ngifuna so-practice the step esithi nawe uvume obvious wasensengomini nibukane emehlweni sekumoshakele. Manje awusho-ke kune-situation ebakhona yokusoma ane and inama-disadvantages amaningi. Awele Ma ubhekile is it the right thing ukuthi abaphathi bamatshitshi bafundise amatshitshi ngokusoma noma bayeke ngendlela bayeke ngathi bangafundisa abantwana ngokusoma or is it the right thing ukuthi abaphathi mhlambe bagade ukuthi intombi masefika ku-certain stage or age bayifundise ngokuthi mntanami ukhonto kanje ukusoma ungaze uhambe uyozenzela le. okay mina ngicela ukuyiphendula ne mina njengoba ngitshela umama Mnteni ngitshela uyena mina umama wangitshela ukuthi ungavumi mfana makasicela ukusoma you know why kunama challenges phela umuntu makasomile so ematshitshini wakasitshela ukuthi ematshitshini futhi angiboni ukuthi bangasi-advise ukuthi sambe sosoma for ini what is the use of ukuthi thina sisome singamatshitshi if uyitshitshi bayitshitshi if ufuna bayitshitshi lomgunyathi why usayigcinile ukuthi ubetshitshi at the same time ufuna ukusoma like yabona ukuthi umhobho Mithi abanye mhlawumbe lesi mhlawumbe sekenzile umhlonyana and kibo basadile indaba memulo and at the same time unomuntu anaye and ufuna i-relationship ukuyisave or keep the relationship umuntu makakuthanda ngisho uzokulinda there's no need for you ukuze umzwele umzwelela nomfana umzwelela waye ufuna umfana ngoba umzwele mention ukuthi abafana la bahlakaniphile ngisho abafana ngisho ukuthi wena ungamzwela kusowa kini ngithi wayemzwela ngoba kusumntana kini azingabe kunendaba nawe so awusho uyigcine njengoba uyigcinile inhloso yakho ukuthi mawufika egcineni ukuthi uganwe noma mhlambe because most of the time unokubona amajiji mayigcineni kwabo mina lento le ukuthi ngiyoyeka sengishada. Mina I don't care nginandaba nomshado inkinga yakho because awubalekanga nawe ngoba ngeke ngisize ngane kusungashada udivorce next week it's not a big deal umshado ngoba ngiyigcinele umshado no mina personally ngigcinele ukuthi ngiyiphathe kahle till mhlambe ngireach leyo goal engiyifisayo ukuthi ngisho okay but yeah mara igoal engiyifisayo ngiyazi mina ukuthi ngifisa ngifuni ukuyikhuluma ne and ne-age engiyibekele yona ukuthi okay after this okay no I think I am ready because ayisiba machichi forever ngifuna ukuqambela manje because ayikho lento leyo uzukuza ukuthi ngizoba na 40 no way ikhona abe right ke futhi Akhona sorry ke na lena kuyena Sorry. So kahle kahle wonke umuntu ngathi ne-goal yakhe oh why yeah wonke umuntu Yeah. unegoal. most of Abanye nina bafuna- bakali age ukuthi mina masengifika ngiziqalele vena age yabona manje mina personally ngiyenza 19 manje September ne Yes. bangenza 19 goal yami angeke mina angeke ngifike ko 30 at least latest is 28 Mase simbongo. Ngathaka bangahle. like for real okay like question like Okay. usuku usalindeni if umshado wari awudalelwa ngawona at all abaphansi bakini abakunika umshado intemporary sibeke umshado la umshado asi achievement like ungashada manje ungajabulanga ushadele just for status ukuthi ngishadile Okay, iphi into ongafisa ukuthi amandla namajiji ake because you know ukuthi amajiji alandela ama trends. Babona usibani bani ejola eposter esemotweni eshintsha ama dashboard balandela leyo trend bafuna umuntu onemfana onemoto ini iphi trend ofisa ngathi amajiji bewe ngayilandela ukuze abe right or trend ofisa ngathi bangayilandela bona. hayi itrend engazibangalandela hayi umuntu inkinga sibani singabantu ama personalities wethu ayahluka kakhulu so ngeke umuntu umtshela ukuthi landela itrend le what if mina angikho interested lapho you understand noma ufuna abantu bemoto go for them marube safe into engizoyisho leyo Awufuna ulandela trend yokufunda. be safe be safe ufuna ukufunda ema-varsity
njengami next time ngesikoleni yabo so hayi emavasithi akunamzali kuweke lapho ukuthi uyaqhubeka nokwayitshilo or inokujoina amaji mina ngeke ngajoina vele esikoleni or if akhona ngabajoina if awekho there's nothing I can do mangibuyile kodwa ngapha ngizowajoina obviously but siqhubeka kanjeni ivase kahle into ebalekile ukuyiphatha kahle ungayenzeli umuntu uzenzela wena message onapho umama wakho njengoba ebukele lapha aqhubeka ngisupporte nje aqhubeka ngisupporte nje because hayi kube ngingasukuye ngaba ngikhona la Mo McDonald's Mo money ngicela ne-iPhone man. mina ayingiphathi ngingithenga 11 manje at least into engayisho umama akayikhiphe le iPhone after umemulo Yeah, siyayikhipha iPhone mama. siyayikhipha iPhone after umemulo Ucela yimi mama. Udini Yo ngiyacela umama ucela yimina. Mina la ngikhona ngomemulo ungamthengela i15 ungamthengela the latest. Manje cela umthengele XR manje. Uthi ze XR ukwenza umemulo. Manje umhlonyana. Masebenza umemulo. Yeah. noma ngaba yipi iPhone noma ngaba yipi mara i6 hayi lawo XR mama. angifunda wana amabhathini hayi but lento ye-iPhone le inomkhuba le i-iPhone inkinga ngakhuluma nge-trend ama-iPhone achasing i-trend ama-dashboard achasing trend ama-iPhone that's why ngithi inomkhuba trend ama-guest house ufunani umuntu e-guest house that's why ngithi inomkhuba lento le privacy how privacy number 1 you never go e-guest house you want there's you no go with the privacy nigga obviously umuntu osilisa lo unyeke uhambe nentombazane e-guest house ufunani mina ngazeka i-guest house wakhe Okay. experience uJob wabuza la ukuthi is it the right thing nento yenziwa amajiji thajulana wodwa ayi yabona lo mkhuba ayi hey okay personally ngoba kube ngathi ngithunywa judge at the same time but like mina personally guys ayikabi mina shem uyabheda lento yini because niyazi ukuthi nenzela for ukuthi ngizathela emajijini ne and mophuma emajijini uyazi uzuthandela abafana mfanaka you know very well ukuthi ngina ngifuna umfana but you doing it for the sake of ukuthi ngitshitshi thothona na afuna ingane yabantu so uyajola phela nayo uzokhona amajiji ayashelana amajiji yo but like yeah into ofuna ukuthi abafana bayistop abayenza kumajiji hayi bangastopi lutho hayi ukuforce ukuthi balale nathi if umuntu ekutshela ukuthi akekho ready asethole so simo ukuthi akekho ready if anye ukhonisana naye phuma phela kuye uyothola umunye umuntu ongaphandle that's it nothing much okay so uyigcina kahle kahle sicela ukwazi ukuthi was it your choice noma bokuyi choice kamama wakho beki choice yami and at the same time njengoba i choice yami iphela bengafuni bajiji umama phela ngikhombanga ngesibhamu ngithi hey bayintombi lo bekuyikimi ngiyazi ukuthi yabona namanje ngiproud because mina ngikhuluma nje abangani bami abangentonzi ngabangani kade laphela ilihlo nje kade labhubhudwa kade laqophozwa so mina very well ukuthi ngiyazi into ngiyenzela nanokuthi nomuntu ozothandana naye like in future uzoba proud ukuthi naso untombi ngisaseyithithi ngalana namuntu waziwa yimina you understand isidima futhi isithunzi sakho nakhona ebantwini so do you believe in marriage and lobola yeah I do yeah ilobola futhi 100% so prefer lobola kakhulu lo mshado umshado angisho mina ngifuna wesintu vele so yeah ngalotshelwa namhlanje siphinde sishade yabo like kube traditional wedding isigcoke into zesintu umshado omhlophe ish singawenza after but maybe so ubonile ukuthi sesekhona lento yeah so ubonile ukuthi sesekhona kahambi uba lo muntu ozobe lobolile yeah uzohamba yephi ungakhipha inkomo uhamba yephi khona baba mina kodwa inkomo ihamba ngiyifuni vela mina mntaka baba mina azidlali vela sifuna imali kuvela uzongilobola inkomo ihambayo inkomo ezihambayo ihlisi zinamagama ziyachazwa Khonika baba uzokhipha okay asiyikhonika baba baba ngamama ekamalume angazi besides ukuthi uyitshitshi and stuff akhona ama hobbies wakho wenzayo aside hobbies ukudla no not really anginawo hobbies angifuna ngiqamba manga because mina use ngihlala ngisendlini if angi-applyeli because igap year ingibonisa ukuthi yo ku-gap year phela mina so like if angi-applyeli esikolweni applyele for a job for now for this year ukuthi ngibambe at least ngibe nemalinyana nami yeah ungihlala endlini manje isikhathi ngihlala ku-TikTok hobby yami TikTok ngiyadla ngihlala endlini phela ayikho into interest-ake impilo yami
So Ngibuye manje. okay, uhlala ku TikTok. Shuthi obvious lapha ku TikTok mhlambe likhona itshitshi olifollowayo. Angfollow majiji. Alikho nje itshitshi kulam. Anginamuntu ongomotivateayo. Zamambo. But Uzamambo siyamthanda yesibhala kanda yebo. Muke. Yebo. Bona siyababona like siyabathanda siyabafollowa but akekho ngathi mina bona inspire or something. Hawu mfethu bebangaka abantu wethu Anginspire kalula mina inkingami. Ngiyadlala ngazi nginspire bani? Uzamambo obviously. Because awashiwe. because ngibonile ukuthi ngokuthi uvele waya kude ngokuba itshitshi nje. Uvele waya Uye kude. kude. yeah. Like from Shama video like bekangaziwa phela. Wacula amashiwelele umthole kuyamsina umthole amangisina. Boom sikazenzela ishow yakhe mama wenza ama-Chichi festival. Imali enzima la receive lapho. Wafika ngebands yini iBM wafika ngeBM angisazi mali khona manje afika ngayo mahala like imagine that last like your lifestyle leyo like like ngabona sokuba iChichi shem kunama benefits mara ke depend ukuthi uthola abantu abanjani. Yeah, yena uyasinspire yazi. Yena ubene that's Benenkani. last time ngitheni mina. Ngathi ama-Chichi maningi angashaya content. Kodwa content yakho mangena budget. It's hard to make money. Yeah. Uzamambo uyelo wabasesandleni esi-right in terms of financial. Ke abalulu ukuthi make veze idea ukuthi ufuna ukwenza into kanje because angazi ukuthi bengiqamba manga she's the first person to do such a big event yama-Chichi engane enkulu njengaleyo. Ayibe inkulu To hire ama-artist amangaka yabona. And it's not something ngathi nayo from her pocket of wakhipha nje pocket nayo. But just because bokune budget like kunomuntu one budget okwazi ukusupport idea yakhe. Most of the people abasema-Chichini banawo ama-ideas but budget. Yeah, but big up to her cause Asabonga yena for sisters wazi ukuthi yokho yenza khona babukele kuwena yabona. Na always say mina ayikho into wrong ukubukela emntwini. Inkinga iba ukuthi abantu mabebukela kuwena baze bayishintshe bazenze wena. Iba wrong lapha. Bona bukela emntwini kodwa ungazenzi lo muntu. yeah, funda. Yeah. Thatha ama-notes. Because inkinga abantu abaningi they don't want to copy. They don't want to write, they want to copy. Yeah. Yabona. Cut and paste. Yeah. It's Asidlala. Umuntu ngikezi incwadi yakho uthi mfethu okay bhala vela khathi iphepha I'll paste it. Apha le yonke into exactly. Bro, like, abantu ilapha bona. Guys, don't copy umuntu into azenzayo zonke. Thatha into ebenefit wena. Ogogo banganiyala bathi in bona yazazi izinyalo ezidingayo esibhekane nawe oyidingayo. Okay. Njengoba ngenzela umcimbi. Hayi nje ngifuna nje ukuthi angibonga kakhulu nesupport ukubonisa ukuthi uproud ngosisi wakho ukuthi uyigcine kaze kwaba la like because nayo uyamjabulisa into le ukuthi phela naye hayi ukuthi uqelula lentombazane sekamdala uyasho naye ukuthi ikhanya nina intanga zakho sesilingana nawe khona abantwana bano-16 abancane nakuwena mara kade nabo sasilala yabona nje kodwa mina for effect ukuthi ngiziphathe kahle ngaze ngaqeda i-high school like nje wajabulela nalokho ukuthi uyiphathe kahle shema uyiphathe kahle so uyadeserve lento engenzele yona ukuthi afuna ukungiqashela idek amatende ucameraman cover ama-expenses nanokuthi fona mina bengacabanga ukuthi umhlonyana wami uzoba nedeko nekheke bala ubhuti wami lafika ngala idea ukuthi uyayideserve lento leyo uyayideserve sekuwukuthi-ke kusho ukuthi i-iPhone iphela ke yami shoda yona siyabonga kubhuti. Siyambonga ubhuti mfowethu. oh yeah cameraman ngihleli naye ke yazi yalazi Siyabonga kubhuti. Kufuna ngokukameraman kuthiwa ukameraman attribute mfowethu. DVD yafana Skype igama lakhe Skype. Mfowethu. Asingaxatheni isilungu mntaba baba. Let's sit, discuss, talk. Then ndokurepa le awuthaka kunale-studio kuyarekhoda kunalipina awuthaka kunalipina kuyarekhoda kuyashutela music video awuthaka kuyashutela music video awuthaka msho ulanda amajita music video la bafunza ukushutela music video mntaka baba Yeah. cela ukusende isipani sami check iprofile ngiyangiheda phela ama-audit tena siringile kanje ama-audit atebeke sengihleli kamnandi ngihleli emasofeni lapho lazy boy ngize ngayivula I need to find out ayisehli manje. Aish. Siyabonga kubantu abanikeza support.
make sure nawe ukuthi ubenza proud. bazoba proud Yeah. definitely. Since uyiqalile le journey Mm. uyiqala ebuncaneni bakho, right? Mhm. Amaqembu awungakho usuwangenelile mhlambe. Mina personally into engizophendula yona ukuthi hey ngazi mangakutshela ngamangala mina Canada ngingathiwa igroup engijoine ngempela ile nguyo manje lawo amanye ama-group bengiwahambela nje kodwa bengingasiyi-member ngikubalekela ukuba yi-member so singafika so sangiphathe kahle yabona bese ngibona ukuthi ayikho right ngifike kwenye ngifile the same energy yabo bese ngigcine sengazi ngithini ngithi mina ngeke ayikho igroup engizoyijoina so ngizobele ngiyihambela makuthiwa kumhlonyana ngisho nazo impahla zami ngizoze ekhempini ngihlolwe nami ngigide nabagidayo kanjalo nje ngijoine manje nje ukuthi yazini le ngitholile ngijabulile nje. Okay, love it. Okay guys, thank you. Awusisushilo wathi ke don't forget to like and subscribe. danko. Hey. Lentomba ayifuni nge. Omalayo. Iyala nge. Omalayo. Ayifuni. Umalayo. Sishike.